Vera, Simon Jude Tirona, Cheska Pasyon, Early Estandarte, Maria Judea Bernardo. Para king special a intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Deacon Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Stephen Floyd Gopez, Salonga and Chongson family, Danilo Galang and family, Hazel Galang Foley, Raghun Niliconda family, Garnet Tolentino, Angeli Monique Ang, Juliet Barbosa, Mariel Arsiga, Gerald Laksamana, Kelvin Daluz, Lian May Lacson, Camille Angelica Nuki, Jane Ronquillo, Renz Marion Chamzon, Derek and Flor Sanchez, Patricia Foronda, Joyce Ocampo and family, Joseph, Zeline and Jairo Ong and family, Katrina Camille Gozun, Arizel Maika Pamintuan, Jelu and Christine May Manansala, Adeline Ferreras, Arthur and Lucy Piedra, Russell, Bianca and Jared Siron, Rod and Connie Salangsang and family, Veronica Luis Patawaran, Carlo and Liza Gonzalez and family, Alpha Cristina Quintos, Philip Soliman, Gian Mercado, John Russell Lingat, Teresa Terry Talavera, Josel Ann Rivera, Carmel Joy Di Fontorom, Irie May Calara, Maria Elaine Cerato, Glyza Kate Plaza, Giselle Nicole Ignacio, Lovely Joyce Nuki, Gerald Vega, Benedict Gerald Rezon, Paz Miranda and family, Louis Punsalan, Jorel Paul Apostol, Joseph Enrica Pachu and family, Weng Evaristo and family, and Rosie Pascual. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Peiry Deirit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Liza and Carlo Gonzalez, Emmanuel Pineda, Herminia Gatus, Archimedes Kayanan, Francisco Velasco, Anthony Chase Gozon, Gemma Cancio, Josie Flores, at ding sablang kapatad tamong masakit, at ding sablang ating COVID. Yabetala rin po di Clarita Duruelo, Irene Autencio, Pauline Deirit, Luis Gil Bucad, Cherry Amor Esguera, Ruby Medina, Joyren Pachu, Ruby Ann Reyes. Para kim pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, karing pamilya dari Ani Razon, Antonio Tosefina Guevara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert at Angie Bautista, Imelda at Clifford Ray Umali, Socorro Tiksay, at Eusebio at Norma. Para kingalanggang kapay na mandarang kapatad tamong Miyang Ubiede, Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla and Olga, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto at Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Emmanuel, Felisa and Claro, Aiza and Ben, Virginio, Mariano, Petrosinio, Macario, Maria Leticia, Anacleta, Conrado, Natividad, Remio, Danilo, Concepcion, Herminio, Remio Sr. and Victoriana, Seferino and Angela, Rustico, Claro and Petra, Rufino and Oliva, Juliana and Luciano, Ruben and Leonila, Salvador and Estrella, Mark Kevin and Joaquin,
Narciso and Milagros, Corazon, Pedro and Lydia, Roel and Zenaida, Narciso Sr. and Patria, Tito and Gregoria, Alfredo and Irenea, Francisco and Jose, Reyes and Michael, Kerubin and Rosario, Ricardo, Arsenia, Juanito, Joseph, Emilia, Leoncio, Bernie, Corazon and Gracia, Ray, Antonio Jr., Hermogenes, Armando, Rosita, Annabel and Ryan, Edwina, Ramilo, Ray, Leo, Wilfredo, ading sablang kaluduking purgatorio, adet ang ala ng makaga nakapakarela, at ding sablang mete ulining pandemya. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong, at king kaligtasan daring kay katamong ganaganang frontliners.
Kilakinig pampaning anak ang po ni Espiritu Santo. Amen. Ikapayapaning Ginoo, manatili kay kayo. At kaya ka antimurin. Kailo ka ng kapatan, kaniting kaya katamong pamitipon, pagmasusyan, iting misa, kaniting kapiyasan dari San Simon at San Judas Tadeo. Pagkanakanakin nga pong Ginoo, naitamo mo naman, kaluguran na katamo, at pagtiwala na katamo, manisundo, yung kayang obra, kayang pamagligtas ka rin tao. Nakimit mong kapasalamatan, buklat alangin rin kakatang puso, mantanggapan tamo, yung lunos, at yung pakalulunan ng apong Ginoo. Ikang gagawang meto nga pamilyang karing sablang pinili mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang minaos karing kay kang alagad, at may miling 12 karete, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang kapamilatan mo, maging tuknanga na kami ng Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yung Diyos sa may payin tuto, pakaluluan na katamo. At yung papatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo nga sana kimpye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin damo. Pag paming mayupaya, biran mong akilala ka, kapamilataning pamanaral da, dingnuan mong apostol, Simon at Judas Tadeo. Kapamilatan din karel ang panalangin. Malagod mo sanang ipagkalub, king kang iglesia, ingalampatan at apanyulong, at impangarakal da ring taong sasalpantaya keka. Iti adwan mi, king kapamilataning kinumi Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibihit magaring kambemo at ng banal na Espiritu. May tumuking panga Diyos, magkaman kingalangan ka. Amen. Lukluk tapo at makiramdam, kingamano ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Kayo daywan, o taong iba't king aliwang balen. Nune kabalen da koring pinili ning Diyos at kabilang kayo, king pamilyana. Mitalakad kayo naman baborang pundasyon, ding apostol at ding propeta, ing batong pamuntok, yapin Kristo Jesus mismo. At king kapamilatana, miugne-ugne ing dake ning edipisyo at maging templo yang banal. Ulinamo rin ning kekong pangayagom keya, ikayuman, kambeda ring aliwa, maging metong kong tuknanga ning Diyos, king kapamilataning Espiritu. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Abayan tala po ding koro, king salmo, ing pamalitara kakablas karing sepo ning iyato. Papasyag ning banwang maleparan, ing dangala ning Diyos, pakilala ning sikluban, ing kayang depatan. Ingaldo babalita na, itiking tutuking aldo, at ing bengi, pabalo na, king benging katukina. Alang amanong sa salitara, ni siwalang damdaman mo karela. Makanyan pa man king mabilog ayato, kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato, ing mensahira. Pamamasang iba't king libro ng Judas. Iba't siya iting sulat kang Judas, ing talasuyo ng Jesucristo at kapatad ng Santiago. Mi paralaya ka ring sablang inaus na ning Diyos, ding mabibye king lugod na ning Diyos igpa at king sawop ng Jesucristo. Manano na sanang ing maglapo lunos, kapayapan at lugod, miyabye kaya kayo. Pakamalan kong kakaluguran, magkapilit kong daptan ing hanggang agyu ko, ban makasulat kaya kayo,
tungkol king kaligtasan aatyu kekatamu. Kaniting penandit, panandaman ko king tuneping kailangan ing sulatanan da kayo, ban pasiknangan ko ing kaya kayong pamakilaban para king kasalpantayanan, amisan mo miyabye karing pinili na ning Diyos. Uling ating mapilan ay mayap ataw, ding lihim milob king katipunan tamo, ababaligtad da ing turo tungkol king grasya na ning kekatamong Diyos, ban matuliranan da ing mayap dang dapat at tatanggian de i Hesu Kristo ing bukod mong maestro a ginuta mo. Misulat kaya tapang minunang panahon ing parusa adugpa kareting mayap ataw. Oneng ikayo, kakaluguran ko, tandanan nyo ing amanong sinabi ra kaya kayo, ding apostol na ning ginutamong Hesu Kristo, king milabas a panahon. Uling sinabi da kaya kayo, king katatawlian a panahon, luntola ding maninsulto kaya kayo, amabibye ketang mayap dang kapagnasan. Iladeti ring tawong panibatanan ning pamikawa-kawani. Ing mayap pa kapagnasan, ya imumutos karela at aliwa ing espiritu. Oneng ikayo, patibayan nyo ing kaya kayong sarili, king banal yung kasalpantayanan. Manalangin kayo king upaya na ning banal ay espiritu. Manatili kayo king lugod na ning Diyos, kabang panayan niya ing ginutamong Yesu Kristo, ban king lunos na di na kayong biye alang angga. Bakit kayong lunos karing ating duda? Iligtas yula ding aliwa at ilako king api. At karing aliwa, bakit kayong lunos ating kaingatan? Pikasama nyo, pati na ing imalandang midinatan king mayap ng nasa ning laman. Ngeni, itang makiupayang makasawp ke kayo, ban kayo mitakid, at ayarap na kayong alang kapintasan. At ating tula, king ligaya na, king bukod mong Diyos at alapagligtas tamo. Kapamilatan ng Yesu Kristo, katamong ginu, kaya ing ligaya, dangalang, upaya, at pamanyakop, manibat king minunang panahon, at ngeni, at king kapilan paman. Amen. Ing amano ning ginu. Salamat king Diyos, talakad to apo, ban parangalaning maya pabalita. Itamangan po, pupurianda ka, O Diyos, kikilalanan da ka, anting ginumi, ing maligayang grupo ring kekang apostol, parangalanda ka.
Ing Ginoo manatiliya kay kayo. at keka antimurin. Pamamasa kim maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, minukyat ya Jesus king meto nga bundok ban manalangin. Karinya menatiling kabukas manalangin. Inyang mayabak na, inawos na lading alagad na. Memili yang 12 kareti at inawos na lang apostol. Isimon, apay malagwana namang Pedro, at i Andres sa kapatid na, i Santiago at i Juan, i Felipe at i Bartolome, i Mateo at i Tomas, i Santiago ay anak ng Alfeo at si Simon ayaw sandang patriota, i Judas ay anak ng Santiago at i Judas Iscariote ing migtaksil. Kaluguran kong kapatading maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Manatili tampong makatalakad. Luklok tapo. Misan po ating kung kakasabing tao, as ne kalungkot, huling sabi na kanako, amo nga na, may nga di na ako man. May nalangi na ako man kingapong ginawa, no? At makanya ng milyari. May kirandam ko mo po, at anyang pigugunaman ko ita, nang kaya po ang mga data mo, nandiyan mga data kingapong gino, at intamburi. Kaya po makanyan, nga bala mo po ang mga dita mo Ginoo o inimburi ko. O inimburi kong malyari. Kaya ng Ebanghelyo kay katamdimdam, ingapong Ginoo may nga diya. Kaya mo may itong oras, kaya mo itong oras, bengit kabukas kano, may nga diya. At yung mga diya, gawayang desisyon. Karetanda ka na tutuki kaya, may mili ang 12. May 12, ilang inawas ng apostol. Noon po kayang itang mamili, makanano ta kayang mamili. Guro pilinan tala, nung wari mo ka rin kamuti, muri mo rin ang iabsikan. Kailangan na lang ng kapansanan. Pero makananyang memili nga pong Ginoo. Then yung pinili na nalawenta mo, kaya pangking kikatangasahan, wala mo dakal karete, latinod. Ne po. Then yung pinili ng 12, anyang mirasin tatakan, dakpan de nga pong Ginoo, no karin la, likwande. Metong karela, dininay ne. Yung metong, megin traidorya, taksil. Pero may nalangin niya nga pong Ginoo. May nga di ang Ginoong Yesus. At itang nga di na balo tamo, makayakma kayang kaburyana ng apong Ginoo. Pero waman akit tamo makanya ng milyari, bakit napamurin ng apong Ginoo nung nanoy kayang daptan? Bakit napamurin ng Diyos ang kayang lugod at pakamal? Kaya masira lug. Karining kayang pinili, bakit na pamurin yung kayang lugod at yung kayang tiwala. Ganitong kaurasan na tiyuta mo kini, para bang kanita pagpasusyan tamo yung kapiestanda, ring adwa karing pinili na ng apong Ginoo.
Simon, sandang rebelde, nepo, at kekatang patron, Judas Tadeo. Kaya po balo na pinandaman niyo po nandinan niyang mamasaya itang kadwang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng Judas nga na. Kaya po balo nung may pakanyang kayo na. Kasi kaya katamo ilag yung Judas, bala mo, nga gagarakatamo mo Iscariote. Dahil yung pinili na ng apong Ginoo, samot-samot lang. Tutupin, yung sinabi ng misa ng apong Ginoo, anyang ginamit sa talimhaga, yung pamaghari na ng Diyos, kalupa na yung metong lambat, lambatan na langan, ding ganaganan. At yung kikatang Santo Pampangini, o yan yung diwa na burina mo naman pansinanta mo. Taging kikatang pamaglakbe, alatang lilele. Uling ding ganagana, likuran nala ning apong Ginoo. Busan niyo pong yung kikatang pamigunan ngini, dinang tayong direksyon karing adwang bage maulaga. Lugod, ampong tiwala. Ing lugod, sabi tamo, sabi tamong kompleto nung alayan tiwala. Dakal ng beses siguro, dindamyo ko, nabinggitan kitang metong insight from a Protestant pastor. Sabi na, a better appreciation than being loved is being trusted. Malyari may luguran ng metong tao, pero ay may pagtiwalan. Pwede po ita? Kali? Manya pong dayang anak yu, 2 years old la, pagtiwala yu, relbreta bangko karela. Bibiyo yung susinin ng balik karela. But you love them. But you do not trust them. A better appreciation than being loved is being trusted. When there is trust, imburi nyo sabihan niya, miyamo luluguran ng tao ngayon eh, wari mo tumwaya mo naman at maging kawangis me. Ang apong Ginoo, liguran nala din kayang alagad. Kanyang misan at sula, misulu-sulo, at sinabi na karela, I do not call you servants, I call you friends. At sinabi na, there is no greater love than this, to lay down your life for your friends. Liguran nila ng apong Ginoo. E alam mo liguran, pigtiwala na alam mo naman. Pepainggulot la kaya bela rin adwa, akikatamong gaganakan ngeni, pero, andiyan pinggulutan din nga pong Ginoo, tinok ng magtiwala karela. Palagay ko nung make-suicide, Judas Iscariote, kaya biya namang karetang pekisabyanan niya kay na sinubling bebye. Ing kapayapan manatili kay kayo, nga nakarela. Na makanano na ako sinugo ni pa, makanyan na kayo naman susugo. O yan tuturura kay katamo, dengan duwang apostol. Aliwa mo yung tuturura yung sarili lang. Nalawen niyo po Judas Tadeo, Sanudas, at inyang tatalnan, aletrato, nepo. Nino kaya ita? Nino po ita? Jesus at Keniya po. Malapit kayong puso. O yan yung tuturuda. Yung tuturuda ng santo, yapin nga pong gina. Pagkarakanag kay katamo at tintamon Diyos, kaluguran na katang kaluguran, at kapilan man, sundo na katang pagtiwalan. At dyan pilang beses tang misakap, yung apong Ginoo, sundo na katang luguran, sundo na katang pagtiwalan. Misan po, atin metong pengari, ning metong pari, at koronasyon po, koronasyon. At kay Badnanita, nga na
nining pengari, santing selebrasyon nga na. Pero muing makadistra ka na, ikayong pari kay tambabo nga no, at may pag-istorya kayo nga no. Dahil kaya mimimwa kayo kay kami, potang pag-istorya kami. Aga nakakuneman itang metong, nga makayan, ay kasanteng, karakalda po rin, kaya among, migpiesta kami, karakalda po rin din itang pare, dakalda rin may kipagmisa. Nga na naman itang kayabi na, leta mong mapili nilang may kipagmisa nga na. Leta nga liwa may kipag-istorya lang mo. Pero makanyan man po, pinili na kami ng apong Ginoo. Pinili na kami po. Not because we are the best. Nuneburi ng pakit ang kayang lugod. Lugod na alang kondisyon. Balo na nung ninuy kami. Balo na nung nanoy yung tatalakaran mi. Pero sumangit na nita. Ang lugod na withdraw. Ang lugod na tiwala susundo na. Nga po pasalamatan niya yung apong ginuti nangu kami. Sumagid din paminsan-minsan o maralas na yung kaya kakalingwan min kay kaming gagawan. Akakalingwan miya yung kay kaming kayawsan. Pangadiyo kami mo naman po. Ban kanita kalupara de Judas Tadeo. Ampoy Simon Aribelde. Makapagbayo kami. Agpang kitang awis na ding apong Ginoo. Mu para kay kami, nune para kay kayo. Ulim bilang mani munang karing komunidad, kami kim pamaglakad mi, kaya bera kayo. Lugod ya sana yung apong Ginoo, para pang kanita yung lugod na ring apostol, mo naman yung lungob kayong puso mi. Bang kanita, andiyan nga lang kami tatalnan letrato ng Jesus, kalupa ng sanudes sa Deo. Potang akit siyo kami, makamarakaya, yung lupa na ng apong Ginoo, karing puso mi. Kapamilatanin kay kaming kasuyuan, kay kayo. Pangaditaya mo naman yung balang metong kay kami. Kay katamo, kay potasan ng kaiba na ng misa, yung dalatang maya pabalita, tao tamong ligurana ng apong Ginoo. Tao tamong alam patugot pagtiwala na ng apong Ginoo. Tao tamong kakalugura na ng apong Ginoo. Bang kanita po tang kalwal tamo, ding tao, po tang abalurang kakalugura na kataning apong Ginoo, malyari la lumapit mo naman kay katamo at alapit tala king apong Ginoo. Puwari makanya ng kay katang kultura, po tang ating kamburing lapitan na masikanan, dumalang kapamo, karetang makikilala. Po makanyan? Potang bisa ka lumapit keng mayor, bisa kang pasaw keng governor, bisa kang pasaw keng metong nga judge. Ay, kaluguran yung kahiyan. Punta lang yung kaluguran. Sana po, itamong kakaluguran na ng apong Ginoo, maging dalan tamo, banbilapit na rin tao, kaya. Amen. Palakad tangan po.